Mumunia akwaba ediba tuma GHS so na ebusefo na dey arehusema yensa aka efipo kwase echwe se akola ba you 4-year-old majua sabre akli atona nanom ewo ensiedo na bofrei tesene papa a wo no ankasa ekofa no efikumase ediba akra ha si wona na eba ewo na warefofo wenya ase warefofo no woba na woka no ho no ba no so kura mmofra mienu a wo mo akabo matese wo mo etena so okunu ene oyere na no enenam so ema tese eye aklo majo ya sabre wahwere ne nkoi yedinani abrono ebrofite ya bi ya bro na ma ebrem ne mu ekase ebro no mu ano wanam so ashre ne nkwana according to your information yenya efim potem honom no eye wo ba no stepmother ne de timi achi na police for epokwase police no ene nkoso yen na wo emantem hono no wo metimi achi oba na okunu ne de be ma na akra ne ne ba no wono de odwane ofimefri odwane ekọ na akra no sada me no mo eka no wewu de ena ne mu so akopiem ewo ensam mortuary na bisofo ensama aba up surrounding akra ni guo no ne prosecuting no na tese abedane entempi aklei ewu ye a se nkofo okromu ho anaamantem ho no echecha dwen se ne stepmother na odebia da wo bro no even 3 weeks to akra ni guo krampo no wo loki ne shedem wo bi ehu ne chire kwan wo bi ehu akra na for 3 good weeks a se wo shedem na bro na ye bro no akra no according to nkoso ho na nkoso yin na okohu no eye dako bako bi no se akra no ka de ekru etutu no ho no enya asebketwa na awometie mu na ye so yin no ede ne sem efa akla no ewo no abetuda yembotie no emra ne ba ya kire mu akire mu ti a meminya ye ne se wo mabu abofra ya wo hwa abofra no nim sebe wo mo toche no wo mo tese wo mo bu abofra 4 years no sebe wo manya kromfo wo mo bu no sije gina ho ay mfonyini ya sabre yin Facebook yi akwada ne mienu nyina na fira ya kata unhu nani kura kata obri ne maame kura ne papa ba wa ko ware na ya kwada ne sa na omo wo ho nkofo ha me no be kata no nkoso hene amamole nkoso hene ewa ha me na be kata eye witnesses bi so ha ma atam no be pie manim enti maame ne nkoso hene enkasa na akwa ba do mefam so Enya. Mato boy mo eba ne so. Me pato di wo buni se. Ba se bosumi ba ko ni. Ani na o ba bosum ba ko na o twimienu ni na. Abanche bi be yi na o tete. Akola bi wo na ya mo ko ne pa. Enti me suma so mo fra akola ne ma me ne papa nyina mra. O ma ma. Se bi da sa na me so be ya batan. Sa na bi me sese me. Na me amenanti ko mo so. Na me say, na ma suma se me fra mo mra ma ma. Ohona na branche no opeja akola no ho enkuro akola no ho bebre eti bi se akola ne papa ne se na enkuro etu akola so nana enkuro de wa akola no ho da boni bie ni ho okay ana me tu ne fo me tu oba no so fo se hwe so wo ma mi no ana wo akofa ukuru de ne ba abeka o ma no ho na sa akola mi ekuro no no wo maten na oba no so wo maten okuru no kofa akola na wewu mu efikumase baaye eye ma adoa no ne baba akopɛ ana ode abeka be ma no ne baba akopɛ ne ma adoa yi ana ode abeka oba no ho ono oba no so nkwala mienu entaye miensa espeka che ne se nkwala miensa yi na ti unum de obehwe wo nti nyoni na hwe nkwala na do mo mema no ba ko hu se nya oba no fa ne se oba men ka mo bia ponti se akola ne nya oba fa ne se oba no hwe ne ye me ne ka ta no mo se nana mate sana me ko ha mo se hwe wo free hona mo se wo nana we eni wonu wo de me so mo wo de afidie so sana ko ne se no ma bu akole ya bi so minim ati ndo ba e bi do abigina mi wo akola no enro e to bu akole ya ma akole ewu enti be ro hye e ko fa weekend so mo e di ko poko ase e ko ro to poko ase for so ya de ama traffic antem na no mutra keri na pua ade apoko ase police for here me no so ya ba ya bedu ho pe ade hu so ba ni gina ho ni kunu si gina ho ni kunu de hu me kada no de ahye okọ
and ye chi maame no and ye kwa no amudi ni tumo pokwase na pokwase police for the juma no mudi ani dia aso me nipa mo de by we you see embra station there be ho eye Oshuma station Oshuma ho na police post police post okay enti yenti bi for bi ntumu po ho obi e ho kum nipa de ye de ba police post wa fine ho nyina ye police omo bua ye nyina timemfo no mo de but station third grade wa omo de ne betu mo ho okay tina say mo utrimo ntne ututu say ansha no mo de ma me ne ba ho a no mo ya tem because I saw say mun yesika I say busuani ginem na busuani aka wa obuti me kofa ne mfi mo kire ho ewo tawum emba police hospital hey na je say amu patete ye nu de ye tibi ngire mo because ye busuafo okay enti nana ya ka say be ma ne de ode ne ho akembura maame no akwala woman na okuma akwala no ne maame mbeji ontukuta akwala on beji akwala no police station on fa ne kofi a o ti on beji ne bakoto a ne nana no na obeji na ye de baba ne betu Ghana for may your bad time okay enti obri chief atamno akoye bibia ho nana koso hene na me na tishon ko boni yo eye witnesses so ha wo mo no ne ebusuan yi etie wo mo hunu ne ko so nyina we dey say be ohene a no o ma no atwa betena wo mo enti ma me ne abranche we so tishon ko mo just 1 minute na bi men da ma ne ni ndi achiri na me chen pacho yeyo boy mu da na woni pacho de me say me no mu nya na wo mantam na mafa akwa no mafa wontam nkwa ni nya say mo fa asefo na de be sibia akwa no bia ma me do mo wan ye mo wan am so nya abose no ya akula me ka ma me ni fi o fe ma me ko ya no aye wa bo akula no me ma akwa na bia ne me mani ska so onto me mani ska so onto ya no ma akwa na ma me na aye dai adi ska sha no on first ka na ma akula no on fa onto ya so ma akula no akwa no tisa me wo fie me ka che ma me so ma me fa ni akwa nanti me ya o de akwa na dai e she dem o de akwa fa akwa ni mpie obo akwa ne basama nke akwa ne chedem na boa na obo no akwa chedem na boa na obo akwa no ebe 3 weeks ni ye ko bra won so kwa bra ko police station no ma 3 weeks ni wa akwa no 3 weeks o chedem ye wa akwa no ye ko bisa na wa so akwa no odini ko nukrom so akwa na o chedem boa na obo na odi ku akwa no like nyina se akwa no or the light nyina se sabi akwa na se Right, rasta mo sa ton wi o ton ko ki ebusiafo yesi owuo bia yewuo na nso bi wo ho a eyimu oja eni ayade a abofrei ne step mother yi di na mana anam so ahwe ne nkwa no emu odin enye se wonwoda na aka se oni abadaye no onye obata no oni maba titi anase abawo emu ensem wo ba onu nso awo onu nso de mienu na wo bi ba eye wa ukunu ba etu nche na tese wontimi nche no do a na wasa aburu no ekunu tumi se bi mu etimu osuma nkasa na de aba issue we mu a tese me sheda nti ase ene eye abawe se na eye police for eye ntem no tese abawe no sebusa for no eduty nsem wo kunu ono no akola no ye papa nkasa ono de wadwane o na eye wo ba na tese ya chi no a suspect of akola no ewuo no a wono no ye ne stepmother wa bring makla na ama ko ne fumefu no ne maami ni pomeji wono ne baketu ekra no enkra ne ma no na ye yentimi persecuti akwa yentimi persecuti oba no yentimi enfa no entuje omu ne maami ne kira wo so wo akla no ye obeji a ne ba no ye ne betuje ontuje so wompre ne ti se oman be mu ena obetimi akọ aka oboso nsem se ebre yemra ensa so mu na emra no pese enu ye pese emra no eni windi na je se wo cheche wa dwen wo kire de wo pese emra no ba no bedi enti na ye se wo pretu wo ba no ebru bi ba no wetimi enya na futupa bia ntunu amanfo mu wo ewe mu oso no so bo kase enko mo so se wo metimi atena ewe no mu eni ba sa klawe ye ebru no da ma kula tutu no no mo nim ni papa ya ne papa ye ni papa ya ne mame so ye en wo moti wo no wo ma sha ma kula ne fimu fi afei en se drop by ya dia anyway see we na mi hu se ye ya bro for the do Ghana ye ya bro for ye ni tua bone pa so ne ye hwe ye twa masem kesiesi esivia ne age ho fans ye me na me wo me nimbi eyewitness ehu nya se obetima ye mwa bi every save the day
more important than say ube jina wa train sa sembe si no ka say we eyewitness no and five so bia emro bia nti yenhwe nyensisa yesuba e wo sa akwa no so na akla we die sen wo ba tan a wa ka say wa wudi no empelifo e ka say we obi die ye na wo so die ye no and na just wetimi ahwa akla yi enima bru no ama bru mu wewu no sa no se dachi asem we a wo dia to obi ba wo dia ye obi ba no ebi usu woma e diara dachi da wo etwe usu ma e wo ho esi usu na nwaka edwem a ukoda je o se ifa se aban ne wo edi a bebi edu ba kwhye nti wo ma no so tu obi edu mu nyanya ase a wo krate a ebe wo dana na ma so a wo mo ewo a wo mu ma no wo mo ne mema a just wo mo so a movie on mako ware ma fofo wo mo go just uncle and mom sa ma no so woman true moon face ad the woman sabatete wo eyede se wonni wanu abia ni di na wote akola eyede nanso woman bom yemu no woman gina ba aboso eka se woman ehwe woman mbetimi aye bi ma ya ma na aye yie eti enya se be ma na andi akola no ana be ma na kope oba friend mi ba no so kwakoja no oba bie no se di wa wo no onanum oba bie no betwa tete oba e de ma o se na wa mu betete oba eti wo hwe na obema woni no wo ye no weja wo na wontimi ntinase a enka se weja wo no movie on ntini we bufuo we hia ye wontiri do akra no ka no ho se na we hu so no so akra no e be nda bi mema nde sa anya ma na nche da anya omo dadin so no obeje na mmoba no wo enti we ye wo ba no ena ese wontiti mmorem na onwa na tete wo ba na akra ni ni a wotimi adawa se ma wa ya de na wo rikojo obi no de akowie yemfe futu emfi ensem we emomede besi ase wa wo hwe wa dwentwe efa ensem yi hu etesen momode na fatwa yi awe comment section ho na ebiem to share video way on all the social media platforms too much gh or Instagram, Twitter so at too much gh_, Facebook so too much gh most of friend dey engage with the abramo media na ama obuzua na asante ene chinchime video no edema me makwabnia baba.